Angliya orzusida kelgan Qirg'izistondan opalarimizdan suhbatlashamiz. Opa, ish qanday bo'lyapti? İş yaxşı olatat. Angliyada iş yaxşı olur. Ben 4 yıldan beri geldim. Özüme 50 yaşqa çıkıp kaldım. Oo, Gelip işlep жүрөм 4 yıldan beri. İş жеңил эле. Jengil ya. Siz kim için ishlayapsiz? Özüm üçün эле. O'zingiz uchun, ha? Ballarınızı sog'indingiz mi? Сагынганда биринчи жылдары сагынуу үчүн азыр сагынбайм. Азыр көнгөн. Ko'p qoldingiz. Nevaralarchi? Неберелердин ата энеси бар экен. Барганда сагынычын таркатып алам да кайра бияка келип берем. Биякын погодасы да жагат мага. Ha, sizga pagodalar yoqadi, ha? Bizni O'zbekistondan qiziqayotgan ayollarimiz borda, kelsinmi? Беш керек. İşteş керек да. Ishlab ketishni, ha? Бияқта акчасы жакшы болот атпайбы? Rahmat opa, ishlaringizga omad. Charchamang.